من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ara en yetti Allah en juuli e ɓurnaɗo on en duwanike mawɓe meɗen ɓen en turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintin en hoore dina kam o wurna en e makka o ƴettita en kadi e makka sabuna haray golle ɗen fof ko timmode woni ko ɗaɓɓa yo Allah hokku en timmode moƴƴere haray inchallahu en yewtay yoga e mandeji ko andirte kon laylatul qadri toɓɓere ɗiɗaɓere nden en yewtay kadi du'awji hanaɗi waɗede ɗin e nder jemma laylatul qadri on haray adomi natande mawtu on haray ko welo welo molnago wonande en fof meɗen enen wonɓe wurde leyɗe porto tawata ɓe sukaɓe meɗen sukaɓe madina lege hiɓe organisande en ɗo concours hunjagol deftere Allah nden ɗum haray waɗay ka juulirde meɗen ɗo masjid bilal ɗo haray e samedi o arowo ɗo ɗum hawray le 15 mois d'avril 2023 haray noon concours on no ɓe eɓɓirimo noon haray ko folotiro hakkunde région Bruxelles on e région ji luttuɗɗin fof haray ko ɓeɗo woni e folodirte haray noon ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo khayrukum ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fof man ta'allama alquran ko on jangudo alquran ha faami wa allamahu o janni goɗɗo haray ɗon andi sarti joɗagol e leyɗe hara na leyɗe julɓe ko si tawi dina ma kam marsay ɗon joni noon ɗe wiya alhamdu wa shukru lillah si tawi en joɗike leyɗe ga ha en heeɓi sukaɓe organisay ɓe fi hunjagol deftere Allah nden haray ko yettude Allah haray ko hakkunde sukaɓe madina lege ɓen kañumma e jam'iyatul muhsinun haray ko ɓeɗo woni ko jonnidiri juuɗe fof ko sukaɓe meɗen kamɓe woni wadde o concours ɗo hakkunde kadi fayɓe meɗen ɓen sukaɓe meɗen woni ko organise fi dartingol kadi sukaɓe meɗen ɗen toro Allah yo Allah waɗu barki e muɗum haray ɓeɗo fayda joni hitande be hitande haray hiɓe organise ude yo Allah ɗuɗɗin sifa ɗum ɗo si tawi sifa ɗum ɗo hino woodi e nokkeli haray ɗe wiya ko alhamdu wa shukru lillah hiɗe weltano subhanahu wa ta'ala on kamɓe wonɓe organise ude ɓen yo Allah tabintinɓe sifa ngal gollal ɗo ko andirta gollal ma ngal marsi ko sa sinci hunde a fuɗɗike nde yehi ñande go tawi hara ala ɗon nde marsay hallay haray marsi kono so tawi ñande yawɗa o haray fof darike haray labaka yo Allah marsinan e golleji meɗen ɗin haray ko hikki ɗon ko yewteten ko toɓɓe ɗiɗi du'a ko honɗum hanɗen du'ade e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo e mandeji seeɗa ko holli ko o jemma ɗo woni jemma laylatul qadr mi fuɗɗora alayhi sallam janni ɓe du'a daɓɓo moftuɗo fof ɓe maaki ya Aisha ko ayyo Aisha ɓuuli wi'u allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni haray ko du'a onni na juutuɗo allahumma ya an Allah innaka no an afuwun ko a yafotoɗo tuhibbul afwa hiɗa yiɗi yafagol kadi fa'fu anni mi torike ma yafola o andi yafagol e muñagol no serti kono no wayno porto ɓen innata noon on peut pardonner mais on peut pas oublier piiji ɗiɗi ɗi sertuɗi o afuɗo noon a muññoto ha gayna yiltoɗa yafoɗa kadi ko ɗum Allah ini fa'fu wasfahu yaafe laɓɓi noon kadi bi mana sa inni a acci hara a itti kadi ka nder ɓernde kadi ɗum ɗon a woltata fimo ɗum ila yawmil qiyama ko ɗum wiyete afu o joni noon an Allah hiɗa yiɗi yaafagol mi torikema yaafolan hara kun ɗon a nangitirta lanko aduna ɗo a nangitiroyta kon kadi laakara ko du'a ɓurɗo e moƴƴude e du'awji fi honɗum ko nelaɗo sallallah alih sallam janni mo sonna maɓɓe ha hewti en enen mofte ɗen fof haray jemma on ko oɗon tigi hani fillinnade si a sujji kasi tawi imamum no du'ade ɗi fof ɗi kala ɗi ɓeyttata kono ko oɗo wonata principal on hande kadi fi honɗum oɗo o waɗanama spécial fi jemma laylatul qadri allahumma innaka
afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. on yiwi ay fillayeji go ɓe watti karimu on karamo ko ɓe hiɓe yeddodiri ene himo tawa ton ka o tawaka. allahumma ya an allah innaka no an afuwun ko a yafotoɗo karimun tedduɗo tuhibbul afwa hiɗa yiɗi yafagol fa'fu anni mi torike ma yafola. haray o duwa ɗo hunjoɗenmo yimenmo bimbi e kikiɗe jemma e ñallorma tentini ka sujuduji meɗen. haray noon ka jemma laylatul jigadir ɗo e yewtino hanki waɗugol zicre on e tora gongol e juulugol ngol e jangugol ngol tentini on tigi hebbinora kadi juulugol ngol ɓay hadis on ko ɗon sappi ɓe maki man qama laylatal qadri ɗa ɓe inni man qama ramadan on tigi hebbina juulugol ngol. ɗiɗaɓum ɗum kadi juutina ruku on juutina kadi sujudu on. alaka jiyaɗo ɓuri ɓadade allah ɓuri ka o sujji ɗon. hollamo ɗon probléme ji maɗin fop, hollamo ɗon andeji maɗin fop, hollamo ɗon mapundeji maɗin fop. etoɗa ha wulla, sa wawari wullugol ngol eto hayso tawi ko ya wullinkino. sa forsi a forsi ñande go allah subhanahu wa taala arsikete harasi fi allah wolama a wullay ma o moyen ɓernde nden nde fesay wakkiloɗa ɗon. haysi darɗe ɗen ɗe ɗuɗata mais ruku e sujudu on yo juutu ko ɗum wiyete salatu tahajjud. wa min alleyli fatahajjat lahu nafitatan lak asa an yabu asaka rabbuka maqaman mahmuda. fi honɗum sa heɓi haysi tawi ko darɗe ɗiɗi ma nayyi e nder jemma on hara ya kontama e wurdituɓe jemma laylatul gadre kono hara na inna atayna tum hino sella ka fonta qur'ana on janga ko yoni si waɗa ruku. sa turike ka koppi kadi ɗon juutina kadi no wodi du'awji wi watteɗi ka koppi. sa sujjoyi kadi ɗon holla allah ande mane. gasa noon goɓɓe landi to ene miɗo wawi torade ɗon ka pulal wodi karama koɓe innuɓe sellata few fiwata nador ton barki ha on barki ɗon bonnanama julde mande. won noon innuɓe so tawi ɗa wawi yuɓɓidirde konguɗi ɗin allah mi torike ma okkan ɗum ɗo, allah mi torike ma dandan ɗum ɗo. ɓe inni sey haraka ka julde naafilo woɓɓe no jaɓi. kono noon etagol ngol hunjo seeɗa e duwawji ɗi nelaɗo sallallah alih sallam tororno haray ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude fiika yaltugol e hakkunde lurral ngal hakkunde karama koɓe. haray wakkilo ɗe moƴƴa juulugol ngol. si on ti juuli noon ha ronki yo ƴettu qur'ana on kadi janga. si on ti jangi ɗon kadi ha ronki haray yo ƴettu hande kadi subbun hino subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah. si ɗum ɗon ronkoy kadi ƴetta astaghfirullah. sa ronkoy ɗum ɗon ƴettoya assalatu ala nabi. si ɗum no fo ɗumanni ka ronki ya heɗintina salligi on walɗa fotoɗa seeɗa ɗon haray hay so tawi ɗa waali foti haray ɗa windanede baraji. ko ɗum ɗo woni yoga e du'awji ka toɓɓere arane ko yen hebbintoragol allah fi honɗum koye jemmaji ka du'a jaboto e nder lewru sumayen ɗum fop du'a jaboto. neɗɗo on fo dehimo wo hoori du'a makko jaboto. tentini kon kadi sanga nehimo hunto. tentini noon kadi eɗe balɗe sappo sakkitore ɗo. tentini noon kadi ka o ɓuri ɓadade allah ɗon ɗum ka o sujji ɗon. o sujja o juutina moƴƴa nde himo sujja ɗon noon fi yo sujudu on juutu wona yo yongito e hoore tinde nden koye hoore juuɗe ɗe yongitete. puwa ma on fof koya waɗu ka hoore juuɗe. sa waɗi puwa ma on ka hoore tinde a neɓata hara yaronki. puwa on fof doole ɗen koya yow e hoore juuɗe ɗen hara hoore nden nde sujjutun kono hay hunde nde rondaki ɗon a waway juutingol du'a on ɗon. hay si tawi ko du'a goto woni ko hunjiɗa maɗi ɗiɗi ma i tati filli fillinnoɗi yeeso allah ko ɗum ɗo woni komi faala. du'a noon kala ko anduɗo ɗon hino du'e on yehi wonde sudaysi o waɗay ɗo ka salatu tarawih ɗo joni yande qur'an on timmata laylatul qadr on wonde ƴette 30 à 40 minutes arano darano du'eɗe. so moɓidiri ɗin ɗon fop du'a goto mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi on haray foppo hino nder ɗon. allahumma ya an allah rabbana joomi amen atina mi torike ma okkumen fi duniya e hoore o aduna ɗo hasanatan moƴƴere wa fil akhirati mi torike ma okkamen kadi ka lakara hasanatan moƴƴere waqina mi torike ma dandumen azaban nari lette yite. haray kon ɗum manki ɗo. allah okkima aduna ɗo moƴƴere o okkima lakara moƴƴere lakara nden naaɗi ɗiɗi won ton ko natugol aljanna. bone lakara on fof naaɗi ɗiɗi won ton ko natugol yiite. a heeɓi ka aduna ɗo moƴƴere a heɓoyi lakara moƴƴere a daɗi yiite haray kon ɗum lutti haray foppu timmi. hande kadi noon o ɗo ko ɗum sinela sallam hiɓe okka ko wiyete kon jawami'ul kalim
ɓe wowla seeɗa ni hara hino mofti fap ko sifa ɗum ɗo oɗo ko du'a nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray noon wattanen hakkil arɗo on ka qur'ana ko rabbana atina fi dunia hasana arɗo on ka sunna mo aba hurayra filli on ɗon ko allahumma rabbana ko be watta allahumma rabbana on si wawamo jangugol ka sujudu sa addi rabbana atina on tun ɗon haray ko qur'ana on janguɗa qur'ana le no haɗande on tigi jangata ka sujji ko ɓuri jiccugol kon e konngudi karamoko maɓɓe haray ko yayinno allahumma rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina mi torike ma dandumen azabannari lette yite yalla dandu e lette yite o kay gadna ɗo moƴƴere o koyen kadi laakara moƴƴere haray ko ɗum ɗo wonno toɓɓere aranere nden e toɓɓe komo faala yewtugol ko haray toɓɓere tataɓere nden e sakkitore nden min alamati laylatil qadre no jeeya e mandeji seeɗa ko andirten oɗo ko jemma laylatul qadre e nder mandeji ɗin no woodi mandeji gon toon ɗi yi'anten hoore meɗen no woodi mandeji gono toon ko yen gomɗin ɗi wondema pellet hiɗi wooda fii kala en yi'ataɗi mi foɗɗora ɗin ɗon go'o wo kasratu nuzulil malaika ɗuɗugol tippagol malaika ɓen e jemma laylatul qadre malaika tippoto haa ɓe hebbina leydi ndin hakke hara malaika on ko ɗuuɗi hara hiɓe ɓuri yeru embere kaaƴe koccu ko woni e hoore leydi ndin ko tippoto kon neññande sabu teddingol o jemma wiyeteɗo laylatul qadre ɗo woni go'o ɗiɗaɓum ɗum patron maɓɓe on fuu patron malaika on fop kadi o tippoto hara ko kamɓe wondi ko hombo woni on ko aminul wahyi jibrilu alayhi salam oɗo o tippotako sinande wotere e nder hitande nden ɗum ko jemma laylatul qadre ko ɗum allah daali ka deftere makko tanazzalul malaikatu malaika ɓen hino tippo warruhu e wondude e seydina jibril kono noon ko bi isni rabbihim e duŋaye joomi maɓɓe allah tippinay fap ha leydi nden heewa tew malaika ɗum ɗo en wawataɓe yiwde fewn ɗo kono ko en gomɗin ɓayne laaɗo salah sallam maaki wondema pellet haray ko noon woni ko woniri toɓɓere ɗiɗaɓere nden e mandeji laylatul qadri on aɗum ƴedde ɗiɗaɓere nden ko fi honɗum tippinta malaika ɓen wo ko li yashhadul musallina fi masajidihim ko fi yo ɓe aru ɓe seedito ɓe yi'a ɓe wonɓe juulude ka nder cuuɗi allah ɓe ndaara ɓe tawa ɗum ɗo hino foti allah subhanahu wa ta'ala kadi mantora jiyaɓe makko ɓen hakkunde malaika oyna ndaare jiyaɓe an no moɓodiri ka suudu an hiɓe torade lan hunde nde ɓe yi'ari hiɓe molade lan hunde nde ɓe yi'ari ko ɗum so landike malaikaɓe mi waɗoy contrandi on allah inna ushidukum ya malaikati mi seedini on kono yo malaikaɓe anni qad ghafartu lahum mi yaafike ɓeɗo fof hande kadi ɗum ko akhiru laylatin min layali ramadan joni haray jibril e malaika on fop ɓe aray hara ɓe seedito haray ko ene wondi e maɓɓe kala e hoore leydi ndi neññande kala ka allah wona rewede toɓɓere ɗiɗaɓere nden e mandeji ɗin kasratu salamati fiha ɗuɗugol hisugol kisiye on e on jemma ɗon bima yaqumu bihi ilbadi fi ta'ati neññande ɗuɗugol moƴƴereji ɗin e nder on jemma ɗon sabu ko jiyaɓe woni e wakkilade kon fi waɗugol dewe e ɗoftare woɓɓe hara no jooɗiɗa ko juulire ñande e woɓɓe no jooɗi sera ɗa no insinade woɓɓe no jooɗiɗa no juulude e nela sallam woɓɓe hino ɗa hiɓe jangude qur'an woɓɓe no ɗa hiɓe jantade allah woɓɓe no ɗa hiɓe juulude ɗiɗo fof ko ɗumoɗeji dewe ko waɗa wona waɗede kon malaika ɓe no seedito ɗum ɗo neññande onon tigi enen tigi en yiyay mahande on wonnema pellede ko jemma tedduɗoni juulirde nden heeway tef jiɓɓoɗa wosa wawa heɓugol place ko ɗum addi ɗum ɗo fof mo be no gomɗini wondema pellet ko moƴƴere hino e nder o jemma ɗo maɗa e balɗe ɗo ndaare hay ɗo ka wonɗen ɗo tun hino heewi ko alhamdulillah won mande tataɓere nden ɗo en yewtiɗi tati ko tawata ɗiɗo enen en wawataɗi yiwde kono hiɗen gomɗini joni noon tawa e mandeji go hara en yiyayɗi go'o wo ashamsu tatlu bayda la shi'a laha ñande jemma laylatul qadri on bimbi nangi nge fuɗay hara hinge rawni peng hara nge mara ko wiyete kon tuundi hay e hunde ko wiyete hara ko no soyɗi tawata yiyay tun hara indanɗo ko fi nange nden ñande ɗum waɗata few wo hara hinge rawni peng hinge laaɓi peng ko ɗum andorto bimbi sen gaynama juulede subaka
fajiri on feeri e yaltiɗo joni sa ndaari a tawi ko nangue ngen ko neññande ko nongue fuɗirta. ɓeyni o kadi wo laylatun safiya jemma laylatul qadri neññande kay haray jemma o himo laaɓi pos haray himo henti a yiyata ɓuri yaaruwi hay e hunde. no tawa e mandeji ɗin kadi woli la barida wala harra jemma on laylatul qadri ɓuuɓol wonata e makko ko tampinta jama on, nguli kadi wonata e nder jemma on kadi ko tampinta jama on. ɗiɗo ko maneji ɗi yiyante hoore meɗen wattanen tun hakkille jogannema ka fuɗɗinoɗen haa ɗo ñande hewti o remarque yaasi on ko honno wayirta. hande mantoji ɗin hayno ɗuyta taw Allah no addi nakun taw yaasi on no foti moƴƴa noon machallah na ndiyam wona neige wona hay hunde. awaɗo tawa e mandeji ɗin ɗi nela sallah sallam sappi ɗin jemman o wonay haray o ɓuuɓa, jemman o wonay kadi hara o wula kadi hara ko hakkude ɗa e ɗa. no tawa e mandeji ɗin kadi ɗon inna sheytana la yahruju ma'a shamsi sabihatiha. ɗon andi ko wiyete kon surugu nde nange ngen nde nge fuɗa ma nde nange ngen noye muta koye hoore galaɗi sheytane ɗiɗi woni nge nge fuɗata. nge mutoya kadi e hoore galaɗi sheytane ɗiɗi si wona bimbi laylatul qadr. nden ñande sheytane o wawata few, nange nge sheytane wawata yaltude fuɗida e nange ngen, na e hoore galaɗi sheytane ɗin woni ko nange ngen fuɗata bimbi laylatul qadr. fi hon ɗum haray malayka ɓe nden ñande hino yalti hino ɗuuɗi moƴƴa noon sheytane ɗon andi déjà taw ka suumaye on naati o haray sheytane groupe aji muɗin fuu ɗi nangama ɗi jolkama. so yi juulirde ɗen no hewde ko ɓay ko sakkotono en kon e argol ka juulirde kon haray ɗum fof haray hande kadi jogama. joni noon seytane nden ñande o wawata hande kadi heɓugol doole fii yaltidugol e nangue ngen nden ñande. haray jemma on himo henti, jemma on o wula, haray jemma on o ɓuuɓa. yaasi on kadi weeta e bimbi nangue ngen hinge henti hinge laaɓi pos nden ñande haray hunde ala e mum ko wiyete ko shu'a ni ko koypitiloy ko jalbidata ni hara hino soyɗi ɗum haray hay hunde ala e nangue ngen. sheytaneru noon kadi nden ñande haray hindu joga nangue ngen fuɗata e hoore galaɗi mayyi. sina ɗum ko ɗum siyoton ni si tawi subaka on innama jottotoɓen fi juulugol walluha, si surugu o yoni haray ko habbagol 15 à 20 minutes maximum 30 minutes si immo noon ruƴƴa ko fi honɗum habbante ɗum ɗon ko nde hinge fuɗa haray ko hoore galaɗe sheytane ɗiɗi nge fuɗata. nde nge mutoya kadi koye hoore galaɗe sheytane ɗiɗi woni ko nge mutata si wona bimbi laylatul qadre. joni noon si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere wonde e hikkade ɗon nden ko ɓuri mawnugol ngol kon fop kadi e mandeji ɗum ɗon kon fop ko tawata ko an e malayika hiridata, ko tawata ɗum ɗon ko fop hara jibril no assiste ma hiɓe rentuma an hay so tawi hara rentaɓe. ko ɓuri mawnugol ɗum ɗon kadi fop e o jemma laylatul qadr ɗo deftere ɓurde mawnude e ko mawni kon fop haray koye o jemma ɗo woni ko tippina. ko ɓuri e mawnude kon fop ɗon kadi arsikeji ɗin fop koye nder o jemma ɗo kadi woni ko sendete. ɗiɗo fop ko annduɗa kon heɓete, a heɓay fop e nder hitande nden fop ko ɗo wona e sendede e konngudi karamakoɓe goo. woɓɓe inni ka laylatul nisfu min chaban ko ñande 15 sabbordu suumaye. haray noon ko ɓuri e jiccude kon haray ko ɗo. haray miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah arsike heɓugol o jemma. honɗum mi sakkitorta musidɓe julɓe tedduɓe komo be yo wattani hakkil jemma goto pet. joni noon ɓe inni ya ɗaɓɓumo e 10 sakkitore ɗen fuu ko ɓurata heɓude ɓeɗo fuu komo Allah arsiki ufinagol. sana ɗiga juulirde a ufinike ɗon haray hande kadi wopi hande ɓay hay siɗa ɗani pelle si hewti ɓe findinta ka yo Allah arsike wawgol ufinagol. nde ñande mi wanno ɗo remarque hun daɓɓu mi yewti ɗo fi ufinagol ɗo yeyi 30 minutes lande ari ɗo ha leero feƴƴi goto landaki honno ufinirte hay goto yarari telen ɗo wakkilo ɗen ufinogol. kono si a wowti ko tuma wowɗa o andata nema ko woni e muɗum ko. joni noon o jemma ɗo musidɓe julɓe tedduɓe no fanɗi mo yiyoto mawɗo jogiiɗo duuɓi 83 haray mo wawi timmingol dewal. haray o ronki gite ɗen ronki, nanɗe ɗen ronki, ɓawgol ronki, joɗagol imma fof ko woy woy. joni noon ansa wakkilike a concentrike a fooli sheytane a fooli mbeleɗe wonkima a tertige ko dakammeji aduna e nder ɗe balɗe 10 ɗo a wurnitiɗe hattirɗe wurnitugol. enen ko soñata en fewndo haray ko fiiɗi téléphone ji hiɗa ɓuri
na de hiɗa fota hiɗa ɓuri rewɗo Allah e nder duuɓi 83 hara ko dewal laaɓungal dewal jaɓangal calculen ɗum ɗon 83 ans si a anditi fi ɗin ɗon tun siɗa gunguno a gonta e kisan fi non yo wallitoma fi ya wawa heɓugol ɗum ɗo ñandu on tigi be ɗoyta ɗum sina ɗum ka ñamuɗa ha harɗa o arabu ɓen innay man akala kasir yanamu kasir ñamuɗo ha padaran ni tun hay hunde hara o falaka si wona danki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam qad ghafara llahu lahu ma taqaddama min zambi ɓe mara bakkat fo ɓe yaafa kono si ɗiɗo hewtino ɓe haɓɓitotono taw ɓe woɗɗito ko wiyete rewɓe ɓe woɗɗito kala ko wiyete ñandu sina ko wata ɓe darnugol fi wurritugol ɗi jemmaji ɗo kamɓele ɓe mara hay hunde koɓe hasibore yewmal qiyama si ɓeɗo wakkilori ni wakkili ɓeygureji muɗum ɓe immike ɓe haɓɓitike hakkude ittugol sadaka juulugol jangugol jantagol inde Allah fama baluna nahan enen haray ko honno hanɗe waɗu ko enen hani wakkilagol ɓe waɗayno astahfirullah ñande ɓe jaabi 90 riwaya goo laabi temedere hiɓeyno astahfirullah wa atubu ilay astahfirullah wa atubu ilay enen hiɗan hani heɓugol ɗum wulure na koti kutayma noon wulure innugo astahfirullah ɗum ƴettatama 5 minutes sa wowti tentini noon e ɗiɗo goto e meɗen wallahi anda ni si tawi hara malakul mawti jonnaka liste on hara indemano ton ko a mayayɗo ɗo e fende 2023 goto e men anda joni noon Allah yiɗima o bagorima yurmede makko nden o tawnima ɗeɗo o inni sa rewiɗo Allah ɗam mari ɗum ɗo hiɗa ɓuri ɗum ɗo ko hayrun no ɓuri e moƴƴude min alfi shahar musidɓe julɓe tedduɓe wakkilo ɗen ɗuyten perdingol tanje ɗin hay si tawi nden ñande ko yewtuno ɗen kon heɓugol julde geeƴe wondude e tarawihi on fop ha timma an e imam on a kontama e wurnituɓe jemmaji ɗin wakkiloɗa si tawi hino wuli nder ga wakkilo ko yiide jahannama ngen ɓuri wulugol si tawi hino ɓuuɓi wakkilo ko yiite jahannama ngen ɓuri ɓuuɓude no woodi woɓɓe ko ɓuuɓol ɓe lettiroyte ka nder yiite jahannama wakkiloɗa sumaye yehi hande 22 mo hoori ma o naafi o mali mo hoorari ma nafaari waɗari dewal o naji sumaye kay yehi enen wallahi se rewi Allah ko hoore men rewanne sen waɗari kadi haray ko hoore men yo Allah danden ɗo musidɓe julɓe tedduɓe mi toro Allah subhanahu wa taala torramo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin e inde ɓurde mawde nden yo Allah arsiko en arsika dendagal julɓe ɓen hawrodirgol e jemma laydol gadire yo Allah okkon en fiira e feere e doole e cellal e wawgol rewgal Allah wurinta ɗe balɗe 10 ɗo fop sen waɗi kadi yo Allah on jaɓan en toriki subhanahu wa taala kala moƴƴere ko ɗaɓɓa kon e nder lewru suumaye yo Allah okku en okkida e dendagal julɓe ɓen kambaji ko woni ton kon yo Allah dandu en dandida e dendagal julɓe ɓen e dendagal ɓeygureji meɗen wuuruɓe fatiɓe ya rabbal alamin yo Allah on tawnu en suumayeji ɗuɗuɗe wondude e cellal e balɗe arsikede kadi wawugol waɗgol dewe e majje haray mi daro waɗa waɗo inchallahu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mi sakkitoro andintingol ngol kadi en fof weltanoɗen sukaɓe moƴƴa fi koko ɓe woni organisé de fi o concours hunjagol Qur'an ko sukaɓe tun on yiyata toon no gasa marɗo 30 ans sukaɓe woni organisé de fi sukaɓe meɗen kadi dartingol deftere Allah nden kadi haray ɗum ɗo ko hunde labade si yeyi en woni occident ga haray nano woɓɓe famirta noon wondema mo ari Europe ga ma Amérique haray dina lanni ga fewndo alhamdulillah Allah hino rewede ga min natade ɓuuri ka meɗen Afrique kono alhamdu wa shukru lillah en toro Allah yo Allah waɗu barke e sukaɓe meɗen ɓen wonde e dendagal sukaɓe julɓe ɓen kadi fop ya rabbal alamin waɗa e barke wonɓe organise de ɓen e dartinteɓe ɓen e wonɓe saabu ha nokku kadi heeɓi ka dartinte ɗon haray kaka juulirde meɗen ɗo masjidu Bilal ka wonɗen ɗo woni ko concours o woni ko waɗata haray e samedi le 15 mois d'avril haray à partir de 10 heures haray kala mo jogaki ganto no hoyo seeno assista ɗum ɗo yiya ko fayi ɓe dartata no gasa an kadi ɓernde ma nen kadi jiña wakkiloɗa fi no fayiɓe ma ɓe dartira ma yiya wonɓe e dartinde ɓen yeloɗa hara ko fayiɓe ma wonno e dartirde ko sukaɓe hunjiɓe woni e dartinde sukaɓe hunjiɓe ka suudu meɗen ɗo ka suudu Allah subhanahu wa taala ka tawata ka juulirde nde Allah waɗi en saabu ha wawi darade yo Allah waɗu barke e meɗen waɗa barke e leñol ngol yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan ka meɗen yo Allah okkore
lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en kay lamatiri few nunɗudi hulori Allah toriki Allah kala ko moƴƴani en adna e lakara yo Allah okku en kala ko moƴƴana en adna e lakara yo Allah hon dandu en mi toriki Allah yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴana en ka meɗen yo Allah waɗu leydi meɗen lagine ɗin hara ko leydi dogantedi wona leydi dogetedi yo Allah waɗu leydi lagine ɗin wonde den nagal leyɗe julɓen fo hara ko dogantedi wona dogetedi rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.